robes, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits, she said. You wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Txiki bat jo, gure ondotik joan da idazleren bati. Aurten, como no podía ser de otra manera, Almudena Grandesei eskaintze jo, gure omenaldi txikia. Que lee libros, que ve películas, que va a conciertos, vive más, no más años, pero sí muchas más experiencias que una persona que, digamos que vegeta al margen de la cultura. De verdad que sus palabras son oro, oro puro. Bueno, azotan ezea konturatzen ze garrantzitsua diren horrelako lehiaketak, literatura eta literatura ez ere baloratzeko. Baina urtea pasala konturatuko zaten benetan ze garrantzia hartzen duen gure bizitzetan. Así que espero eta asko disfrutatzea. Entzun dezagun, orain musikako ikaslek eskaintzen diguten Koke Maiaren No puedo vivir sin ti. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Hau ere onkigarria, azkenean aspaldi ikusi gabeko ikasleak berriz ikustia emozionatu nauteo. Beste edizio batzutan irabazi duen partaidetako batzuk. Vivir del cuento, integrado por Gurutze Aguirre, Arantxa Guado, Eguria Sanz, Nerea Viola, Martín Azpiazu, Kepa Blanquer, Raquel Canales, Cristina González, Cristina Iriondo, Igone Espaitzada, Candida Tomé, Igone Asa, Carlos Civillón, Euskarazko bigarren saria, egungo gazteen arazo nagusi bihurtu den perfekzioaren bilatzea modu nahi batean erakusteagatik.
Ostolazaren El jurado quiere otorgar el segundo premio en la categoría de lengua castellana por su inquietante capacidad de crear una enfermiza atmósfera de intriga no exenta de denuncia social Las Schneider. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles. Vivir del cuento con lehen kartel lehiaketako saria emango dugu. Miren Garate akizula. Eta hemen, baina bere izenean Aitana Gabinok jasoko du. And his gold, Achilles and his Epaimai honek euskarazko lehen saria udako bakoitzaren kezka eta ezinegonak modu argi eta zuzenean aurkezteagatik Nerea Laza! Spider-Man's control, and Batman with his fist, and clearly I don't see. Eta honen, zuek gozatu ezazuen olerki irabazleaz, zatitxo bat irakurriko du pianoa laguntzaz. Getting naiz, Izaki Ilusa, errutinaren esklabo, monotorianaren biktima. Ametsik gabeko izateak, besteen ametsak bete nahian, nireak alaienak dira ametsak. Nireak alaiena da bidea. El jurado ha decidido otorgar el primer premio en lengua castellana por su sincera y valiente crítica al peligro del mal uso de las nuevas tecnologías, plasmada de un hondo tono lírico, gran frescura e importantísimas referencias literarias al poema Antes de que sea demasiado tarde, de Martina Soto. Myself up on that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some suit. Antes de que sea demasiado tarde. Quiero aburrirme, como antes lo hacía. Almudena Machado, mientras camino despacio entre imaginarios campos de Castilla. Escudriñar cada surco del sendero, dejándome llevar por mi propia melancolía. Enfrentarme al paso del tiempo que ignoro cada día. Hau, prestatzea asko kostatzen, baina gero ekitaldiak uste zuen motxa dara. Besterik gabe, mila esker, bihotz esate izuet. Guztia prestatzen lagundu ezuen guzti berriz ere. Eta gustatu zaizuelakoan, ondo izan. Así, como si esto fuese una cumbre de políticos aburridos. No. Raquel, eman caña, Da, niretzatez, mucho ongi dena nantzako, eta espero eta asko disfrutatu izana. Asko maite zaituzten.